اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے۔ جی ہمارے دوستو السلام علیکم، امید کرنا سو ساری ٹھیک ٹھاک ہو، خوش باش ہو، تعالیٰ حفظ و ایمان چسو۔ دوستو آج بڑی فلم سانی خدمت آزانا ایک نئی ویڈیو کے نیتا ایک نئی جگہ نیتا آزانا۔ آج جی جگہ ہے وہ ہے بیولنا مقام، اور بیولنا جڑا مقام ہے وہ آج ہے جعفر بن زیاد مکھی ران زیارت پر آئے ہیں۔ اساں اتھے اج حاضری دساں اج تساں کے اساں چیک کراساں روزہ مبارک، اے جا روزہ مبارک ہے بیولنا مقام ہے اور خطہ پٹھوار نے ایریا وچ اتھے اساں اج آئے ساں تے بیولنا مقام پر گڑی تھا حاضری نہ دیاں اے غلط ہوسی ہے تے اساں اتھے اج حاضری دینی ہے تے اساں کوئی نال اتھے اج زیارت کراساں جعفر بن زیاد نے روزہ مبارک نے۔ بس اللہ اللہ ورد پکا، بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے۔ چھڈ دے زمانے اتے سبے ہیرا پھیریاں، رب دے علم وچ سبے گلاں تیریاں، رب دے علم وچ سبے گلاں تیریاں۔ کر توبہ سچے رب نو منا، کر توبہ سچے رب نو منا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے۔ بس اللہ 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 بس اللہ اللہ ورد پکا، بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے۔ تیرا دو جہاناں تے مقام بن جاوے گا، عاشقاں دے وچ تیرا نام بن جاوے گا، عاشقاں دے وچ تیرا نام بن جاوے گا۔ یاری رب دیاں بندیاں نال لا، یاری رب دیاں بندیاں نال لا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ۔ جی ہمارے دوستو اس فوٹیج چیک کری، اس مناظر چیک کری، اس زیارت نے اے جڑے فوٹیج سی ہے اے بیرونی سی ہے تے ہن سو جو فوٹیج چیک کرسو اندرونی ہوسی ہے تے اے نال سو دسنا جانا ہے کہ واقعی اے جعفر بن زیاد صحابی رسول ہے سن۔ انہوں نے قبر جڑی مبارک چیک کی ہے تو اس نے یہ فوٹیج چیک کی ہے، واقعی ہے سن۔ کامنٹس باقی دسے کہ معلوماتی اضافہ ہوئی جائے، اصل تو یہ پتہ لگا سی کہ جعفر بن زیاد مکھی رانی قبر مبارک ہے تو اصل اس نے فوٹیج بنائی سی ہے اس لحاظ نہ تو کوئی دسی قبر مبارک۔ باقی ان سا جی قبر نے وہ اندرونی مناظر چیک کرو تو فوٹیج نے آخر ملنا ہے۔ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے، بس اللہ 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 بس اللہ اللہ ورد پکا، بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے۔ کدی بھی شیطان والے راہ اتے لگی نہ، جھوٹی مٹھی ایویں کتے دنیا نو ٹھگی نہ، جھوٹی مٹھی ایویں کتے دنیا نو ٹھگی نہ، کتے ہووی نہ تو یار گمراہ، کتے ہووی نہ تو یار گمراہ تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے۔ بس اللہ 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 بس اللہ اللہ ورد پکا، بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے۔ پیش کر رب نو وسیلہ پنجا باراں دا، چارا یارا بارہ نالے سارے درباراں دا، چارا یارا
बारां नाले सारे दरबारां दा रब कर सी करम दी निगाह रब कर सी करम दी निगाह ते गम तेरे मुक जाणगे अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे मुक जाणगे बस अल्लाह 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 बस अल्लाह अल्लाह मेरे दिल पका बस अल्लाह अल्लाह मेरे दिल पका ते गम तेरे मुक जाणगे अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे मुक जाणगे कहंदा नहीं शिराज़ी एहो लोक सारे कहंदे ने चुके होए रुखां नूं ही फल बहुते पैंदे ने चुके होए रुखां नूं ही फल बहुते पैंदे ने दरबार नाल ही अगर संजी छे साहिब ज्यादा राजी होवे सिर नूं झुका रब राजी होवे सिर नूं झुका ते गम तेरे मुक जाणगे अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे मुक जाणगे बस अल्लाह 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 बस अल्लाह अल्लाह मेरे दिल पका बस अल्लाह अल्लाह मेरे दिल पका ते गम तेरे मुक जाणगे अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे मुक जाणगे मोती चोक जिन्हां दी होवे ओ नहीं चुगदे दाने मोती चोक हाँ मोती चोक हाँ मोती चोक जिन्हां दी हो नहीं 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 मोती चोक जिन्हां दी होवे ओ नहीं चुगदे दाने पीर जिन्हां दे सिर ते होवे पीर जिन्हां दे सिर ते हो कमले भी होण सियाणे अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ अल्लाह वालिया नेड़े नेड़े आ ते गम तेरे मुक जाणगे बस अल्लाह 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 जी असां फुटेज चेक की है जाफर बिन ज़ियाद मक्की होरां ने ज़ियारत मुबारकनी कब्र मुबारकनी ये जो मनाज़र सन चेक किए अंदरूनी सन तो बैरूनी सन तो उसने अल्लाह वाद सन था एक मस्जिद है वो भी चेक की है उस बाद इसने इर्द गिर्द किसी एक छोटा सा कब्रस्तान है वो भी सन चेक किया उस बाद इसने रोड पड़ी एक बहुत बड़ा प्लाजा है वो भी चेक किया तो यकीनन फुटेज चेक की यकीनन पसंद आई उसी है तो असानी कोशिश होनी है कि अपने इलाके की प्रमोट किया चाहे वो डडियाल है सारा मीरपुर है चाहे वो पाकिस्तान इलाका है पंजाब है खिता है पठवार है जो कुछ भी असा उसी प्रमोट करा तो असानी खिदमत ही असा इसी तरह कि नई नई वीडियो के हाजिर होने तब तक दियो इजाज़त फी ईमान अल्लाह।